Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan di bagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rekapan sigano paribata bani panurang soguton pasal hita hurta martongko hita. Ham Tuhan ne bata bapa nami na marhabang sa inaguri atas peham Tuhan. Duhor doham bani kanup halak na mardilo-dilo bamu. Asi bani panurang soguton idilohan nami ham marhitehon ni tongko nami bani panurang sokoton ase sirsir maham Tuhan sampur tangan di bagas parguluhan nami ase baranga hape tongon na surahon so na eke na urjaon hanami sa ganjang nyarion tetap main ipakehon hanami laho manaksihon habagalon ni idop niur apa kuasamu na marhorja ibagas diri nami. Mari teguran anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami dalam rapakon tongkon namin. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Jape na siya marianan bani panorang sogoton. Nabu isisehan nami maritihon channel YouTube on. Rigapan sigano paribata bani panorang sogoton Rabu tanggal 30 bulan Maret tahun 2022. Aima tersurat bani buku Job bindu 33 ayat 4 nama katahon sonon tondu ini ne batado naduk menjadi honau anja hosahni pargogoh nasot tarimbang do paguluh kon au hataon aima hatani Elihu dopak si Job sangga ibagas si tarononni ipasingat Elihu bahasa langadong bedani antara ia pakon si Job. Nejama ay bahasa Job pakon Elihu aima tanoh halap pungdo. Porini penuan Elihu boy marsahap pakon Job. Jana boy Job marbual-buali pakon Elihu haganupan ay halani na inahkon na bata parguguh na sutarimbang indo hosah haguluhan hubani. Nah, bapenang nilongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Tentu hata ni bata nagabiri kapan sigano pari bata bani panorang sogoton. Na parlobe sa hali maningon takas do bata. Bahasa hajong-jogan tunuan ibagas parguluhan taon. Tondo ni nebatado nadop manjadihon hita. Pangakuan na si sonoyon, totu lambin pabagas kon panandayonta. Ahape na ni horjahonta, ahape na sinurahon ni hurta ibagas parguluhan ta si gano pare. Jana apen naloy hurjaon hita sa ganjang ni arion. Anggo seng halani tondui ni nebata. Langadong nabuhi hurjaon hita. Asilang perlu hape ni iparsualhon hita. Masih au dalahi, masih ham naboru, masih ham jinges, masih au ganteng, masih ham hurjani ham sonon, au hurjaku sonon. Pakon nalegan haganupan ay. Na perlu isa dari hita jana ihatengerhon uhurta aima. Bahasa hajong-jonganta keberadaanta itongah-tongah ni dunia on halani nebatado nadop menjadihon ham. Nebatado nadop menjadihon hau. Langadong partubuh ni jolma i dunia on nalang nebata menjadihon si. Natotu anggo pangarusion nasionondo ijolom hita ibagas parguluhan ta bahasa nebatado na menjadihon hita asi adong i dunia on na mararti doai maningon do hapeni idingat kita hunjahita roh janah lahujahita harorohanta aima humbani nebata janah mulak hubani nebata ase porini ahape tongon ni surahon ni hurta, porini ahape tongon na ni hurjahon ta bani panorang sugot niarion sa ganjang niarion. Halan hita marharohan humbani ne bata, horjahon hita mahaganupan horjat taha
haganupan sa ganjang nireon bahen hasangapon ni bata. Artini ay anadop ibere ni bata hubata guguh tado hapentaron tado hajengison tado hinadongan tado nadoma ibere ni bata hubata paula kita maay bahen hasangapon ni bata. Termasuk age diri taon porini pe ibagas pargoluhan ta si ganupari bahkan das kubani detik on bagi tumangidok pa kon hita pergumulan sona ege persoalan ibagas parguluhan taon dingat kita ma naibatado nadok manjadihon hita asibu hita jongjong asibu hita marhorja asibu hita adong bani panorang on itano on alani ay maningon do hapeni si pertanggung jawab kononta nadok iberene bata ibagas golutan artini ay na ijalo hita humbani ne bata bahkan hading jongjongan taon hadirian taon halani ne batado ase adong hita bani panorang on ase pakai hita ma pikiranta pakai hita ma gugota pakai hita ma parsahapta pakai hita ma surat-suratta pakai hita ma hahuronta haganupan na adong bataon ase lambin marsangap mane bata ibagas parguluhanta ay maasin na paduakon maningon do hapeni iboto kita so sinubot ni Elihu ubali si Job bani panorang ijian tano halapung do kita on artini ay humbani tanoh do kita ito pane bata asibuy pehita nuan mangguluh marhosa halani na inahkon ne batado tunduy atape hosa haguluhan hubata ay maase sa sitong ni halak na manggulu ibagas hosa atap tunduy ni ne bata langadong hapeni hakni laho manlawan ne bata langadong hakni laho sangsi dopak ne bata halani na inahkon ne batado hapeni tondoy haguluhan hubata asiboy iarusi hita pasal haguluhan non asiboy hita manggulu asiboy hita marhorja asiboy iarusi hita hapeni masa ibagas parguluhan taon ay maasi ulang tarbalik atape ulang ipabalik kita masa ibagas parguluhan taon seolah-olah masa ibagas gulu taon bahkan hatahonon tamalobe poredong hasusan poredong parutulon haganupan ay ibahen ne bata laho manjoray hita. Hape sa sitong ni naibatado naman nahkon hosa haguluhan hubata. Totu tujuan ni ne bata laho membere hosa haguluhan hubata ay ase marhitehon ni golutaon ihorjahon hita horja nahin rosukon ni ne bata ibagas parguluhanta. Ase guguh taon pe sa sitong ni nahumbani na ibatado anggo ipake hita hubani na legan na mararti doay domma ipar na lang kita bahasa hosa ni paruguh na so tarimbang indo sa sitong ni na domma ipar soya-soya hita na domma yondos kon hubata halani ay anggo itangar hita hata ni ne bata nagabiriga pan siganu pari bata bani panorang sugoton dingat kita dua paharaon nebatado naman jadihon hita asi adong kita itanohon napaduahon dingat kita hosah na ipakita nuan hosah taon nuan ay hosah ni parguguh na so tarimbang indo na ipasipankon ibagas derita ase pakai hita mahaganupan ay sadar-dar ni bahen hasangapon ni nebata parguguh naso tarimbang in. Amen. Martonggo mahita. Acari ham mahanami Bapa. Asi mamakehon ahanadong benami. Rosi parguluhan nami on. Laho makorjahon harosuh ni urmu. Jana pasangap kon ham. Marhitehon ni ganupan na hinorjahon nami. Ganupan na sinurahon ni hurnami. Ganupan na niranggihon nami. Ibagas parguluhan nami.
Maritiguran nak mo to Yesus Kristus Tuhan namin dalam rapakon tunggo namin. Amen. Hidup niukur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni ne bata bapa. Apa persoalan ni tundoy na pasing ma na makasomani na siyam haganupan. Amen. Horas mo ba't naganupan? Bapenang nalungan ni bagas Tuhan ta Diyos Kristus, lambin marbugoh mahita, mamakehon, si bere-bere ni nebata, nadop ijalohita, ibagas parguluhanta. Selamat marhorjang ba't naganupan. Shalom.